Karya Aci Sarintahun miwah turun ini kemargiang ring cagar budaya nasional kayangan jagat Pura Luhur Batursari, ring desa Pekraman Pumahan, desa Biaung Kecamatan Penebel Tabanan. Upacara sekadi pudiki wantah wawu ke pertama kemargiang. Karya Aci Sarintahun miwah turun ini kemargiang ring cagar budaya nasional kayangan jagat Pura Luhur Batursari, ring desa Pekraman Pumahan, desa Biaung Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Pamidabdab upacara sampun kekawitin saking tanggal 17 September warsa kali tali pitulas, sane kadulurin antuk upacara matur piuning nuasen karya, pengalang sasih, negtegang manik galih melaspas, pememben Nur Tirta Pemuput, nadunang ide betara turun ini saha mendaksiwi, melasti kepekisan babahan, mepepada, mecaru pancakelud, pancarupa saha rahina dibi kemargiang pucak karya pedudusan alit, piodalan, ngusaban ini, miwah Aci Sarintahun, ngider kidung miwah mabiasa. Sedurung nyani kuentenan gedong dalam Majapahit, Wiyadin piasan talar sampun kabecikang. Penglingsir pura jero nyoman Rustika Mausang, kayangan jagat Pura Luhur Batursari Kapikukuhang Badan Cagar Budaya Nasional wilayah NTT, NTB Bali pindah ke kawasan cagar budaya nasional saking warsa siu 900 siada sekali. Pura puniki kampon desa Pekraman Pumahan sane akehipun 6 dasa kutus kaka. Manut sekadi penelitian saking suaka purbakala lan arkeologi, kayangan puniki sampun ke bawasan negara gunung. Manoledang paduka betaro mangkin nudonan asa puniko taler ring pemiarso Bali tipis sira ugi sane miragiang puniki indek susun indek pariangan sane sungsung sungi titiang manoledang rauh tangkil pedak tangkil nodio sepisanan ngaturang subakti ring linggih hido dumugi sangkaning paswecan hido mangno prasijo sayan langgeng ajeng jagate rauh kaukas. Badesa adat Pumahan Putu Sudas Temausang, upacara sekadi puniki wau ka pertama kemargiang saha upacara sekadi puniki ring selantur ipun jagi kemargiang ngedas warsa apisan. Upacara katuran nyejar selami solas rahina saha katuran mesina bering tanggal 11 November warsa kali tali pitulas. Boyo jo titiang ngersi tiang bewekan titiang riki dalar pemekas titiang riki ido dani keremo adat tiang riki dalar pengelisir titiang niki sani resi tiang niki kemauan niki ngeresi tiang jagat sedaging jagat mang dojo presido ngemanghin kerahajengan kerahiwan nah niko unteng tetujuan titiang margiang yatnyo riki. Pura Batursari wantah wit ipun saking zaman megalitik saheng lantur kantos pengerau Hindu sani ketar kering abad 14 kantos 15 Masehi. Irike wenten penyatusan arca tetamian saha kantos mangkin kasungsung kramo desa Pauman. Ratna Bali.